Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wakafa wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Tujja kuba nga tulinolera mu kitundu kino empagi ed'okusika, obulombolombo obw'okusika n'ensonga efuula omuntu okuba ng'asika. Empagi ed'okusika n'ekyetebwa empagi nekyo ekintu ekinyweza ekintu ekindi, juzu shay alladhi yatawakkafu wujudihi alayhi, nti nekyo ekikolo oba ekintu ekibeesaawo ekintu ekindi. Kati ng'eswala eba swala olw'okubanga mulimu rukuu wa sujudi fi haqqil qadir alayhima, nti eswala ebaamu empagi ey'okwemerera n'empagi ey'okuvunnama eri oyo omuntu asobola okwemerera n'okuvunnama mu swala. Wa arkanul irithi thalatha, empagi ed'okusika edifuula omuntu okuba ng'asika liri ssatu. Esooka almuwarrithun, n'okubaawo omuntu afiire, wahuwa mayitun hakikatun, omuntu afiire okufiira irala, aw mulhaku bihi hukman kalmafkudi, oba omuntu aba alamwirwa nti yafa ng'omuntu ayabula, aw takdiran, oba okugeraageranya nti omuntu oyo ajja kuzaalibwa nga mufu. N'omuntu ayabula tumugeraageranya mu mirundi ebiri, nti omuntu aba yabula nga yabula mu biseera bya ntalo, tuba tusuubira nti yafa. N'oyo ayafa mu biseera oba ayabula mu biseera eby'entalo agumiikirizibwaku okumala emyaka 4, nga bw'oyinza okuba nti ekidyeri kyagwire ng'ekyabaire kyakagwa, abantu baafunaku abalamu, baafuna abafu, owundi yabula, tali mu bafu tali mu balamu, tugumiikirizaako emyaka 4. Bw'aba nga yabula bule nga yatambula mu mirembe yajja kusuubula, yajja kukyala, yajja kulambuula, yaloba kwira, oba mugeraageranya okumala emyaka 9 okuva awo yazaalibirwa. Ensonga ey'okubiri alwarith, omuntu omulamu, wahuwa almustahiku lil irith hina mauti almuwarrith, omuntu ono aliwo omulamu akakasibwako okusika, ng'asika mwino oyo afiire mu kiseera awo oyo omufu gaafiiriire, ono yaaba ng'asigairewo nga mulamu. Aw mulhaku bihi hukma, oba nga abalibwa nti mulamu yabula, yajja kusuubula yaloba kwira, tusigala nga tukamukuumaku paka emyaka egyo gyendogeireku, oba nga baleseewo omukyala ng'alinda aye nga enda eyo eri mu luse olusika, era tubala nti omwana gwe balinda oyo mulamu, ajja kuzaalibwa nga mulamu, ajja kusika. Ensonga ey'okusatu alhaqqul mawruth aw tarika, nekyo ekiba kirekeibwawo ekisoboka okuba nga kisikibwa, emaali omuntu gy'aba nga abaire nayo oyo afiire, olufati nga abamusikira n'abakola ki, n'ababeneyo okuba nga bagirindira okuba nga bagigabana mu butuufu bwa shariya. Ensonga ey'okubiri obukwakulizo oba obufuula omuntu ono okuba nga asika. N'obukwakulizo buno kuba nti ma yalzamu min adamihi la adami, nekyo ekikakasa kakwakulizo nti abagazira tigabaawo kusika. Wala yalzamu min adamihi wujudi wala adamu lizaatihi, tikitegeeza nti waba kazirawo tiwabaawo kusika oba tiwabulira irala. Wa shurutul irithi thalatha, n'obukwakulizo buno buli busatu. Akasooka tahqiqu mautu muwarrithi, n'okakakisa irala nti gundi yafiire, aw ilhaquhu bil amwati hukman kalmafkud,
oba okumulamula nti buti yafa. Omuntu yabula mu biseera byantalo emyaka ena giweireku yalamulwa nti olw'okuwaaku kw'emyaka ena nga taboneike yafa, olw'okuwaaku okw'emyaka 9 nga tayize yafa. Awu takdiira kaljanini, oba okugeraageranya ng'enda ekiri munda eza sakota mayita kisinga kiba kiviiremu nga kifu bisababu janaaya ala ummihi, olw'omusango obuzibu oba butuusiibwa ku maama we yatuuka okuvaamu omwana oyo nga mufu. Olwo tukoba nti olw'okuba nti omuntu oyo afulime nga mufu talina kusika. Allah subhanahu wa ta'ala yakoba nti lwaki omuntu ono asika inimuru halaka laisa lahu waladu walau ukhtun falaha nisfu ma taraka. Allah subhanahu wa ta'ala ata akakwakulizo k'obulamu nti omulamu naasika ng'asika afiire ni aya etandika ng'akuba nti inimuru halaka, omuntu bw'afa kitegeeza nti abaire omulamu bw'afa laisa lahu walad walahu ukhtun, ng'afiire ono azira ku mwana aye ng'ali n'imwanina falaha nisfu ma taraka, mwanina oyo afuna ekitundu eky'emaali kweyo gy'aba alese. Surati Nisaa'i aya 176 aya esemberayo irala mu ssuula eyo. Ekyesembesebwa mu aya eyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yata okusikira omuntu ng'amaze kufa. Ala hilak wal hilak huwa al maut, okusika okuzikirira n'okufa kitegeeza nti omuntu gwe basika amala kufa, omulamu tibamusikira. Namba ey'okubiri akakwakulizaako okubiri tahqiqu hayatul warithi, okakasa nti ali kusika mulamu hina mauti muwarithi, mu kiseera awo gwali kusikira gaafiiriire, baba waafiire ng'ono mulamu. Aw ilhaqu bil ahya, oba okuba ng'alamulwa nti balamu nga bwe twalamwire kubaabula nigwe balinda. N'obudulizi kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakoba wali abawaihi likulli wahid minhuma sudusu mimma taraka, nti abazaire bombiriri baba ni maama buli omu afuna ku maali ya mutabani oyo afiire ekimu eky'omukaaga kwekyo kyaba alese. Ekitegeeza nti omwana ono aba amaze kufa mwolwo baba ni maama yasika ekimu eky'omukaaga. N'akakwakulizaako okusatu ali ilmu bimuktadhil tawaruth, omuntu okumanya omuntu ono asika atya. Akakwakulizo nti asika alina okumanya asika mu ngeri ki, minal karaba alimu baakika awo nikahi, asika olw'okuba mufumbo awo wala, oba asika ku lw'obuyinza. Nabi sallallahu alayhi wasallam kakwakulizo kano yakoba wa rajulu qadha linnasi ala jahali fahuwa fi nnari, akoba nti omuntu yena oyayetantala n'alamula ku bantu engeri yebasika nga kyalamula takiidi wakwingizibwa omuliro. Ensonga esatu edisembayo ni asbabu al irith, ensonga edifuula omuntu okuba nga musika. Obusika n'okutwala emaali y'omufu oyo gwe tuli kwogeraku nti akakasiibwa nti afiire. Wa asbabu al irith thalatha, n'ensonga edifuula omuntu okuba omusika ku maali y'omuntu yafiire diri isatu. Esooka omuntu atali waakika n'oyo afiire kasita beegayita mu bufumbo annikahun. Ensonga ey'okubiri efuula omuntu okuba nga musika aliwalaau, okununula oyo omwidu, omuntu okugema esente n'ogula omwidu n'omukuba nti okuva olwaleero nkununuire tokaali mwidu, oyo akoze ekyo olw'ensonga eyo emufuula okuba asikira ku maali oyo gwe yanunula, singa aba azira aba asabatu binafsi, azira ku baana bamusikira, azira kulataawe. Ensonga ey'okusatu annasabi, okusika ku lw'ekika,
nti omuntu asika kumufu ku lw'ekika n'olw'ekika ekyo tukibwine nti kitandikira ku baaba n'abaana ni baganda b'omufu n'okusinziira nga bw'obwine oluniriri lw'abasaada abeereere. Nabi sallallahu alayhi wasallama atwinonola ebigambo ebyo nga kuba nti omufumbo asika ebbanga lyamala nga akidi zawujiya sahiha yafumbirwa mu bufumbo obutuufu, endagano y'obufumbo gy'aliku nga ntuufu, yafumbizibwa mu mateeka ag'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala akuba nti walakum nisfu ma taraka azwajukum, mufune ekitundu eky'emaali bakyala baimwe abafiire gye baba balese. Kitegeeza nti omukyala bw'afa nga alina emaali iba afunaku ekitundu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yakoba nti walahunna rubu'u falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati tusuna biha aw dayn. Ayogera ku musaada mu mbeera ng'azira ku mwana, omukyala afiraza ku mwana omusaada atwala kitundu. Yakoba nti bw'aba aliko omwana atwala ekimu ekyokuna. Yakoba ku bakazi nti walahunna rubu'u, abakazi basika ekimu ekyokuna mimma taraktum, kwekyo kye muba mulese imwe abasaada bwe mubanga timwazaala. Era yakoba nti fa inkana lakum walad, omusaada bw'afa nga aliko omwana falahunna thumunu, abakyala bafune ekimu ekyomunaana. N'ekyo kibaawo ng'omukyala ono ali mu bufumbo oba nga bamugobye olugobo olusooka oba olugobo olwokubiri nga idda ekaali kuwaaku, akaseera ak'okukyama nga kakaali kuwaaku. Bwe bamugoba olugobo olwokusatu olwo okusika kuba kufiire, olw'okubanga okugoba okw'omulundi ogwokusatu guno kitegeeza bufumbo kufiira irala abatakaali mufumbo. Ensonga ey'okubiri n'omuntu okuba nga aliwala annasratu ayataasa omuntu okuva mu kikoligo ky'obwidu nga Allah wakuba nti Allahu waliyu alladhina amanu, Allah ataasa abo abaikiriza, aye nasirahum wa mu'inuhum, abataasa era yabayamba. Kitegeeza no natwaire maali ye n'ataasa omuntu oyo asika. N'ensonga emufuula okuba omusika sababu thubutihi ni'matul mutiki ala atikihi bil itki, olw'ekyengera ekyobununuzi kyeyawa oyo gwe yanunula. Nabi sallallahu alayhi wasallama yakoba innamal walaa'u liman a'taka, obuyinza bulina oyo anunwire. Ekyo yakyogera ku Bariira bwe yasaba Ummul Mu'minina Aisha okumununula, iba yamutaako akakwakulizo nti ayida kusigala nga bamununwire nga namuvunaanwaku namuliku n'obuyinza. Nabi sallallahu alayhi wasallama yalagira Aisha yamukobera nti omuwala mununule. Bwe yamala okumununula yamukobera ebigambo bino nti innamal walaa'u liman a'taka, obuyinza obwoyo abaire omwidu bwire eri oyo amununwire. Ekitegeeza nti oluvannyuma lw'okununula omukyalo ono Bariira iba takamulina ku buyinza. N'ekisembayo ni ensonga ey'ekika, huwa al-karabatu au ittisaalu baina shahsaini bi ishtiraki fil wilada kariban au ba'idan, n'okwegayitira mu kika abantu ababiri nga begayitira mu kuzaalibwa okw'okumpi oba okuzaalibwa okwewala. N'obudulizi mu aya Allah subhanahu wa ta'ala yakoba nti lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal akrabun walinisai nasibu mimma taraka alwalidani wal akrabun mimma akalla minhu au kathira nasiban mafruḍa, nti abasaada balina omugabo kwekyo kye baba balesa abazaire baibwe n'ab'ekika kyaibwe, n'abakyala balina omugabo mwekyo kye baba balese bazaire baibwe n'ab'ekika kyaibwe, kakibe kitono oba balese kingi, omugabo omugereke. Mu b'ekika muno babamu emirundi esatu, mulimu jihatul usulu n'abazaire, ba baba, ba mama,
badaada abasaada badaada abakazi n'okuja waigulu. Thaniya omuteeko ogwokubiri jihatul furuu saidi y'abaana wahumul aulad n'abaana bonabona omuntu bazaire abawala n'abalenzi wayongeraku wa auladul banina n'abaana abaana abalenzi wa innazalu wairenga wawala. N'okyokusatu jihatul hawashi ni saidi y'abooluganda wahumul ihwa wa banuhum abooluganda bonabona n'abaana baibwe wa innazalu n'okuja wansi ni bababa abato n'okuja waigulu n'abaana baibwe n'okwika wansi. Edo n'ensonga edigema ku bantu abalina okubanga basika obukwakurizo bwaibwe tububweine n'empagi tudibweine. Ekisembayo kyetweta nti mawani ulirithi ebirobera omuntu okubanga asika ku maali y'omufu. Mawani irith ebiziyiza omuntu okusika ku maali y'omufu liri ensonga isatu donka. Arik omuntu okubanga omwidu tasika. Katilul warith okuyita gwosikira bigaire haki mu buli az'amaanyi. Idukira nti okuyita omuntu yena singa kooti temuwoziiza tigabairewo musango ne bamuwozesa kooti nemusalira gwa kufa iwe omuntu weyitira omuntu oyo nga ti kiragiro kya kooti oba muli az'amaanyi. Kati omuntu yenayisa omuntu mu nkola eyo tasika. N'ekyokusatu ihtilaafu ddiini okwawukana mu ddiini. Ddiini yasika n'oyo gwe bali kusikira. Kasita mubanga mwawukana mu ndikiriza okusika tikubaawo. Nabi sallallahu alayhi wasallama ate bwe yatwinonola. Obwidu buno omwidu tasika olw'okubanga omwidu taba na kike. Ensonga ey'okubiri al-katulu okuyita wahuwa izhaaku ruh n'omwoyo omuntu okutusa ku muntu okuba nti omwoyo gwe gumuvaamu. Wal-katulu mani min al-irithi okuyita okulobera okusika ma awjaba qisasan aw diya aw kafara n'okuba okuyita okukakasa kwoyo yayise mu mateeka okuwoolera iwanga nti yeenayitibwa oba okusasula diya fayini diya omutango ogw'okuyita omuntu oyo aw kafara oba fayini. Kafara ne omutango omuntu gwawa olw'ensonga yonayina eba ebairewo kuba nti omuntu oyo nga bwayita omuntu waife tusasule kino. Wadalilu itibari lkatiri min mawani irith n'obudulizi obulaga nti okuyita kiri ekimu ku birobera omuntu okusika. Kauluhu sallallahu alayhi wasallam Nabi sallallahu alayhi wasallam yakoba nti laisa lilkatil min almirathi shay'un nti azira omuyisi mu byobusika kyafunayo. Ensonga ey'okusatu ihtilaafu ddiini okwawukana mu ndikiriza. An yakuna dainul warith gairu dainul muwarrith nti n'eddiini eyo yasika nga ti n'eddiini yoyo muwarrithi gwali kusikira. Ka an yakuna ahaduhuma muslima wa uhura kafira n'okuba ng'omu ku bo musiraamu owundi nga mukafiiri oba ng'owundi muyahudi owundi nga munaswara. N'obudulizi ku nsonga eyo kauluhu sallallahu alayhi wasallam la yarithu almuslimu kafir wala kafir muslim wa kauluhu alayhi salam la yatawarrathani ahlu millataini shatta. Nabi yakoba mu hadisi esose nti tasika musiramu mukafiri n'omukafiri tasika musiramu. Mu hadisi eyindi yakoba nti la yatawarrathani ahlu millataini shatta abantu b'endikiriza ibiri tibasikiragana. Hadisi rawahu sunan abi dawuda mu kitabul faraid. Hadisi la yarisul muslimu kafir hadisi muttafaqun alayhi fi sahih Buhari. Jazakumullahu khair.
wa barakallahu fikum. Nsigaire nga nishe Abdul Nur Muhammad basalirwa mwebale kubanga musobola okuwuliriza ebigambo ebyo bonabona abajja okubanga babiwuliriza basamubenga mu bitakwesira n'okubanga mu byega n'okuba nti singa kiba kibairewo kisobola okukitambuza nga bwogire ng'owulira insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.